Ubwonko bukora n'ibice byose by'umubiri biciye mu budasa bw'amashanyarazi bizwi nka electronic signals, no mu misemburo y'ubwonko neurotransmitters. Ayo mashanyarazi anyura mu dutsi twitwa neurons, ni utunyangingo duto tugize ubwonko dufasha mu kohereza ubutumwa. Ubwonko bugizwe n'uduce dutandukanye dufite inshingano zitandukanye. Hari cerebrum, iki ni igice kinini ku bwonko giciyemo ibice bibiri, ibumoso ndetse n'iburyo, gifasha mu gutekereza, kuvuga, kumva, kureba ndetse no kwibuka. Hari cerebellum, giherereye munsi ya cerebrum, kigira uruhare mu guhuza no kugenzura ingingo z'umubiri. Hari brainstem, nk'uko ubyumva n'umugongo w'ubwonko, uhuza ubwonko n'umugongo spinal cord, ugakora nk'umuyoboro unyuzwamo ubutumwa hagati y'ubwonko n'umubiri. Ese ubwonko bukora bute? Wabukoresha gute? Ese ko indwara z'ubwonko cyane cyane stroke, gukomereka k'ubwonko, ari imwe mu mpamvu nyamukuru zitera urupfu ku isi? Kuko nko muri 2021 abantu barenga miliyoni 7,200,000 bapfuye bazize stroke, bigaragaza ko ariyo mpamvu ya kabiri nyamukuru y'urupfu ku isi nyuma y'indwara y'umutima. Iyi ntandaro y'urupfu rwa benshi ku isi yavaho gute? Ese ni bihe biryo warya kugira ngo ugaburire cyangwa ubungabunga ubwonko bwawe? Kora subscribe. Iyi ni BKO, njye ni Bill Kajibwami. Iyi ni BKO, njye ni Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO. Ubwonko buzwi nka brain mu ndimi z'amahanga bukora hafi ya 25% by'ingufu zose umubiri ukoresha buri munsi, nubwo bugize nka 2% gusa y'uburemere bw'umubiri wose. Mu yandi magambo, kugira ngo byumve, niba umuntu apima ibiro 70, ubwonko bwe buba bushobora gupima kilo kimwe n'amagarama. Ubwonko bukenera ingufu nyinshi cyane cyane kurusha ibindi bice by'umubiri, cyane bwo buba bwikenera glucose n'umwuka wa oxygen, kuko bukora amasaha yose nta kuruhuka. Duteye nk'agajisho ku mibare y'abapfa bazize stroke, muri 2021 abantu barenga miliyoni 7,200,000 bapfuye bazize stroke, bigaragaza ko ariyo mpamvu ya kabiri y'urupfu nyamukuru ku isi nyuma y'indwara y'umutima. Imyaka iteganyijwe yo twibanze ku byo abashakashatsi bavuga. Ubushakashatsi bwerekana ko muri 2050 imibare y'abapfa bazize stroke ishobora kuziyongera ku kigero cya 50%, ikagera kuri miliyoni 9,700,000 buri mwaka. Ikindi kandi imibare y'abapfa bazize stroke iriyongera cyane mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubukungu buri hagati, aho bigera kuri 87% by'urupfu rwose rwaturutse kuri stroke. Abantu bari munsi y'imyaka 70 bagize 33% bapfuye bazize stroke. Ikindi kandi 13 by'ubuzima bwatakaye kubera stroke byagaragaye ko ari abantu bari munsi y'imyaka 50. Abakiri bato basaba kwigengesera no kwitonda. Icyo bivuze ku Rwanda, nubwo nta mibare yihariye ku Rwanda, ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba harimo Afurika y'Iburasirazuba byagaragaje ko imibare y'abapfa bazize stroke iziyongera cyane mu myaka iri imbere. Ibi biterwa n'ibintu nk'imyitwarire mibi, kutamenya ibimenyetso bya stroke n'ubukene bw'ibigo byita ku buzima. Ese ubundi biba byatewe n'iki? Ubwonko bukora gute? Imirimo y'ubwonko mu bice bitandukanye. Ubwonko bugize uduce tugiye dutandukanye dukora mu nshingano zitandukanye. Hari cerebrum, igice gifatwa nk'ubwonko nyamukuru, ibice bitandukanye bibiri birimo ibumoso ndetse n'iburyo. Ibumoso, iki ni igice gifasha mu gutekereza, kuvuga, kubara no gutahura amagambo. Iburyo bwaho byo bifasha mu kubara ibintu bifatika, imagination, nka muzika, ishusho, ubuhanzi, gutekereza mu buryo butari bw'amagambo. Kugira ngo ubyumve neza, iyo uri gukora ikizamini cy'ishuri, cerebrum iyi niyo iri gukora cyane, kuko ibiri gutahura aho wize ibyo bintu, aho wabibonye n'icyo ubitekerezaho maze ugasubiza bitakugoye. Iyi ni cerebrum. Hari cerebrum, igice gifatwa nk'ubwonko bw'inyuma. Iki gice kigira uruhare mu kuringaniza umubiri, kugendana ubuhanga, coordination, gufata icyemezo ku buryo butekanye bwo gutwara ingingo. Kugira ngo byumve, iyo uri gukina umupira, cerebrum igufasha guhuza ibice by'umubiri, kugenda, gutera ndetse no kugundira igihe uri nyezamu. Nanone kandi urugero rwagufasha kumva akamaro k'iki gice cy'ubwonko ni igihe iyo uhagaze ku kirenge kimwe ntugwe. Cerebellum nicyo gituma uringanira n'umubiri ntubashe kugwa. Aka ni akamaro ka cerebellum, kimwe mu bice bigize ubwonko. Hari ikindi gice cya gatatu aricyo cya nyuma, brainstem. Brainstem nk'uko ubyumva harimo uruti ugenzura ibintu umuntu atekereza, nko guhumeka, gutera k'umutima, gutwara kw'amaraso, kurya ndetse no kumira. Kugira ngo ubyumve ukuntu kino gice gikora, ni igihe uhumeka buri kanya utabitekerejeho cyangwa utabisabye. Urundi rugero rwatuma wumva akamaro ka brainstem ni uburyo umutima wawe utera buri gihe biturutse ku mabwiriza y'aka gace k'ubwonko atari wowe ubishaka. Ugatera inshuro nyinshi, amagana n'amagana, atari ku bushake bwawe. Bari impamvu z'aka gace k'ubwonko ka brainstem. Ubwonko nk'igisanduku cy'amakuru, bukora nka ordinateur cyangwa se ordinator, bukohereza, bukabika, bukurikirana amakuru yose ava ndetse ajya no mu mubiri. Bukoreshwa cyane mu kwibuka, gufata ibyemezo, kumva amarangamutima, kugenzura ingingo z'umubiri n'ibindi bitandukanye. Uruhare rw'ubwonko mu byumviro n'imitekerereze, amarangamutima cyangwa se emotions, akorwa n'agace kitwa limbic system,
harimo amidala igenzura ubwonko, umujinya n'ibindi byumviro bikomeye. Hari ndetse n'akandi gace kitwa hippocampus ibika amakuru y'ibyabaye igafata nka memory card memory. Ese ubundi ni iyihe mikorere y'ubwonko n'umubiri? Iyo ukoze ikintu nko kurya, ubwonko buhabwa amakuru y'amaso n'amatwi n'ururimi n'ibindi bice. Ayo makuru abanza gusesengurwa hanyuma ubwonko bugatanga igisubizo. Niba ibintu bishyushye ugakwepa, niba indirimbo iryoshye ukaryoherwa. Bimwe mu bintu ugomba no kumenya, ubwonko ntabwo buruhuka. Niyo usinziriye ubwonko burakora, bukora inzozi, bukora isuku mu bitekerezo, bubika amakuru mashya mu bwonko bwibuka, memory consolidation. Hari indwara z'ubwonko, stroke cyangwa gufatwa ku bwonko. Iyi ni indwara iza igihe amaraso atari kugera mu bwonko neza. Hari n'indi ndwara yitwa epilepsy, indwara iterwa n'imyitwarire idasanzwe y'amashanyarazi mu bwonko. Alzheimer's ni indwara ifata ubwonko ikangiza ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza. Na anxiety nabyo ifatwa nk'indwara y'imikorere y'ubwonko. Ikindi tutabura kubabwira dusoza ni uko ubwonko bukora neza iyo uburinda stress, ukarya indyo iboneye nk'amafi n'ibindi biribwa bikungahaye kuri omega 3, ugasinzira bihagije, gukora siporo nabyo bifasha gutembera kw'amaraso no kongera ubushobozi bw'ubwonko kandi ukabushyira mu kazi ka buri munsi nko gusoma, gukina imikino y'ubwenge cyangwa kuvuga indi mishya. Kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Iyi ni BKO, njye ni Eribiri Kajibwami. Iyi ni BKO, njye ni Eribiri Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO.